dura dursoo suuraan tun suuratul alaq je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii 19 lakkooysi isi'ii 96 suuraan tun jalqabarraa hanga aayata jahaysa'atti waan qur'aanarraa dura dursoo nabi muhammad irratti bu'e isaa goda gaara makkaa tokko keessa taa'ee rabbi ibaadu gaarri sun gaari Hiraa je'ama akkuma amma jabalun nuur je'amu rabbiin odoo nabi muhammad hin ergin dura hanga amata yookaa bara 40 haala gaari irratti isa guddise gaafas warri makkaa muka gabbar taabota gabbar wal miidha farshoo dhuganiiti dhala'aa dhiiran walitti makamanii taphatan ammoo nabi muhammad waan isaan dalagansan itti hin dhiyaatu waan gaarii malee hin dalagu hanga namuu muhammad amanamaa muhammad gaarii jecha'aan isa beeke takkatti hanga mala isaa malee mala nama biraa dhiisanitti nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu gaafas hoggaa warri makkaa farshoo dhugee taphata'aa bulu inni ganda makkarraa bayeeti goda gaara Hiraa seenee zamana dheeraa achi oolee bula rabbii tokkicha ibaadu'uu jecha waan rabbiin uume laalee ajaa'iba godhu'uun odoo qur'aanni irratti hin bu'in rabbi ibaaduu ture kan waa takka hin qaraane duuba oduma nabi muhammad gaara Hiraa keessatti rabbi ibaadu'utti jiruu malaktichi jibriil je'amu tokko sami'ii bu'ee goda san itti seenee yaa muhammad qara'i je'een jennaanin annama waa qara'uu miti je'een hoggaasan qabee jibriil shushukkuume takkaayuu ukkaamse hanga nabi muhammad lubbuun itti dhuftee rakkate takkatti eegasii gadhiisee ammas qara'i je'een annama waa qara'uu miti jennaanin ammas hacuucee eegasii gadhiisee qara'i jennaanin annama waa qara'uu miti maalin qara'a je'een hoggaasan jibriil اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دوبة نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو قرأ أتشرى نبي محمد إرجما ربي تاي واني قرآن بؤو جلقبين وقرأوا مقا ربي نما أومي وكتبوا نما برسيسي وانهم بين نما بيسسين وان ربين قرآن قراتئي في كتبئين جلقبيف gatii waa qara'uudhatii fi waa katabuun qabdu nuu addeessuufi maaliif jennaan karaan beekumsaa qalamaa fi arraba namni qara'ee katabu gatii guddoo qaba wanni nabi aadam malaayika irra caaleen beekumsa
rabbiin nu uumee waa qara'uudha fi katabuu nu barsiisuun ni'maa yookaa qananii guddo'o namni nama waa barsiisu yoo nama dhibe itti obsanii baratu akka nabi Muhammad obsee Jibriil irraa qur'aana baratetti ammallee guddinni barmoota nama duraa hin dabarsu nabi Muhammaduu eega amata 40 qur'aana barate bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti اقرأ باسم ربك مقا ربي كتتين قراتي جلقبي الذي خلق ربي كيسن إسا وهند أومه خلق الإنسان من علق كنما ديقر أومه ilmoon namaa hoggaa garaa haadhaa seentu bishaani kan isi'ii fi isarraa bayee gadaamessa seenu duuba bishaan sun hanga guyyaa 40 garaa haadhaa keessa taa'u nuxfaa je'ama afaan arabatti ammas eega guyyaan 40 biraa irra dabree dhiiga ititaa taya sun calaqaa je'ama afaan arabatti ammas hoggaa guyyaan 40 biraa irra dabre foon taya sun mudghaa je'ama afaan arabatti ammas hoggaa guyyaan 40 biraa irra dabre foon sun nama tayee uumama kun hundinuu baatii 4 keessatti ammoo eega baatiin 4 guutamtee rabbiin malaayikaa itti ergeeti ruuhii itti afuufee waa 4 kataba 4 rizqii ilmoon sun hanga jirtu argattu ammas wanni garaa jiru sun hangana jiraateti du'aa ammas waan kana dalagaa ammas inni nama iimaana irratti du'umoo lakkii nama kufri irratti du'uu kataba 4 namarratti katabame kanarraa namni maquu dandayu hin jiru ammallee namni waan kanaafan uumame gaafanan du'a bakka tanattiin du'a jechaa beeku hin jiru wanni namarratti jiru karaa rabbiin isa uume itti isa ajaje deemu nama hundaaf rabbiin waan isaa uume laaffisaa duuba rabbiin akka dubbannetti nama uume qur'aana nabi Muhammad irratti buusee akki je'een اقرأ وربك الأكرم مقا ربي كيتي كان أرجاتين قرئي وان نتسرت بوفن الذي علم بالقلم ربين كي إيسا ألمان وكتبون مبرسيسه نمن درسو ألمان وكتبه نبي إدريس المشيس آدمي علم الإنسان ما لم يعلم ربك إسا نما وان إنهم بين برسيسه دبتو تيو وقرأوا تيو وكتبوا تيو ودلقوا تيو كلا إن الإنسان ليطغى لكي لقمان المنما كرأر جلة وسنا بيا الرآه استغنى هقا هوري أرقته درومو إف أرقه خرا رب الرابيات ربي إيقر إسا أومي
horii isaa kenne irraanfata akkuma waan rabbiin waan isaa kennerraa isan gaafannee seya aayaanni tun wanni dubbattu kaafirticha badaa nabi Muhammad cinqe kan Abuu Jahli je'amuu fi nama haala akka haala isaa qabu hunda inna ilaa rabbika arruj'aa yaa ilma namaa hangamillee jallattee karaa rabbirraa fagaattu deebintee gara rabbii keetitii waan ati dalaydirraa si gaafatu uutaa'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ميغرتي نمتشا هقا قبرتش فين صلاة الرادو إني أبو جهلي كان هقا نبي محمد صلاة الرادو أرأيت إن كان على الهدى ميغرتي أوديس yoo namni inni salaatarraa dhoowwu sun kan haqarra jiru ta'e aw amara bittaqwaa takkaa kan rabbi sodaatu'utti nama gorsu ta'e inni nabi Muhammadii nageenyi isaanirratti haa jiraatu ara'ayta in kadhaba watawallaa mee gartee odeessi yoo namichi gabricha keenya صلاة الرادو سن كان ربي إساء لقيو ديدي نبي محمد خجب السيس حق أرى قرقلتي ألم يعلم بأن الله يرى سنمتسن أك ربين إساء أرجو أك ربين وان إني دلقي سنرتي isa qixaaxu'uu jiraatu hin beeku qaraatin biraa alam ta'lam bi'anna allaha yaraa jetti ma'naan yaa nama argee dhagayu haala namicha kanaa gama hundaan laaltee ajaa'iban goone gama inni salaatarraa nama dhoowwu'uutin kan namni inni salaatarraa dhoowwu karaa haqarra jiru kan waan gaari itti nama gorsu kan namichi salaatarraa nama dhoowwu sun ifii rabbi kijibsiisee haqarraa garagalee jallinarra jiru mee namni haqarra hin jirre nama haqarra jiru haqarraa dhoowwun akkaamiti jechuu kallaa kolkolo takkaa haala badaa kana haa dhiisu la'in lam yantahi siifan kakadhaa namichi sun jallina itti jirurraa yoo dhoowwamuu baate takkaa dhiisuu baate لنصفعا إسا بنا بالناصية سمو إساك أبنيتي إبدت إسا دربنا ناصية كاذبة سمو يوكا هنقلا خجبدو خاطئة هكأرى ميت يوكا إرى جلت أكنا جتشون mataa namicha sanii qabneeti ibiddatti darbina jechu Abuu Jahli xilaanni nabi Muhammadiin lolee salaatarraa isa dhoowwu'uu jecha akki je'een kittii mee fuula kiyya duratti salaati annama khabajamaa namni haasawaaf ittiyaa'u kan namni narra dhiira lolaa qabu makka keessa hin jirre yoo na dhagayuu baattee salaatte fardaa lafaanin dhiiratiyya
sitti kaasee si dhabamsiisa je'een hoggaasan rabbiin aayata as deemtu tana buusee akki je'e falyad'u naadiyahu mee yoo fedhe namichi sun dhiira isaa tan siin sodaachisu san haa yaammatu sanad'u zabaaniya nutis ashkara keenya kan ibidda keessa dalagu itti yaamna duuba akka isa goonu gartaa Abuu Jahli hoggaa kana dhagayu dhiira isaa yaammatuu sodaatee waan ka'eef irraa oole Abuu Jahli jechuun abbaa wallaalaa jechu'u maqaan isaa Amr ilma Hishaam maqaan jaalalaa Abal Hakam Abaa Jahli islaamatu baaseef Nabi Muhammad akki je'e odoo Abuu Jahli dhiira isaa akka je'etti yaammatee silaa malaayikan rabbii dhufteeti qabdee ibiddatti isa darbiti je'an kallaa lakkii laa tuxicuhu namicha san kan salaatarraa si dhoowwu dubbii isaa hin dhagayin wanni inni je'u si yaachisin waa takka si godhuu hin dandayu wasjud ati rabbii keetiif gajje'i yookaa sujuudi salaati waqotarib ibaadaa heddommeessu'uun gara rabbii keetii dhiyaadhu wanni rabbittiin dhiyaatan waan inni dalagaa je'ee itti ajaje dalaganii waan inni irraa dhoowwerraa dhoowwamu duuba akkuma waan gaarii dalaganiin gara rahmata rabbii dhiyaatanii akkuma waan hamtuu dalaganiin rahmata rabbiirraa fagaatanii warra dalagaa gaari'iin rahmata isatti dhiyaatee azaaba isarraa fagaatu rabbi nu haa godhu darsiin 405 hangan